أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah juula e ɓurnaɗo tagge fongo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama haray musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago hakkude julɗo e julɗo salminago hakkude yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗe yimɓe aljanna min yo kisiye woni e moɗon adna kisiye wona e moɗon laakara yo allah malno yo allah wurno on ko malaɓe o ƴettita on ko gomɗinɓe haray hande kadi inchallahu ñande 17 lewru sumaye hitande 1443 fergune laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum haray hino hawra ñande 18 mois d' avril 2022 en fotti ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo ka juulirde meɗen masjidu ibadurrahman e nder bruxelles laken belgique fi alluwal suumaye meɗen wowugal ngal haray ko adi en natande alluwal suumayengal taw ko adi taw ko weltanagol allah juula e ɓurna ɗon kanko e ɓeygone makko e sahabaɓe makko du'ano mawɓe meɗen fof wuruɓe e fatiɓe haray mi toranike on jamɓe kisi e adna e lakal ya rabbal alamin haray ɓawo ɗum ɗon haray hiɗen toro allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo nawniri e hoore adna on yo allah hon ɓe jonnumo cellal en toro allah kala ka julɗo faati en toriki allah yo allah hon yaafomo en toriki allah kala ka julɗo ɓili yo allah hon ɓiltumo toriki allah kala ka julɗo soñji yo allah ittanmo soñja o ya rabbal alamin haray ɓawo ɗum ɗo fayi hiɗen jarna weltano sanna moƴƴa musidɓe meɗen kala ka ɓe wawi wonirde dalle 5 continent e nder 4 koyendi monde on fof jawle no iwrude argol fi wallitagol fi nde juulirde meɗen ka wonɗen ɗo mi toriki allah ko allah mari joddi men mara ko men yoɓa on kanko marɗo ko lannata on yo yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude on joddi o marana on ka bonata ton ha ñande tawa e ɗonmo tawa jawdi nafata kange nafata euro nafata dollar nafata ko nafata wonde ñande ko konko ardinannoɗa hoorema ado a ardinayde ko kanko ardinannoɗa hoorema fewdo wuruɗa yo allah waɗan on ɗum ɗon ɗowdiji ko naadoyta on aljanna holla en timmode nduuru suudu ɗo kadi ya rabbal alamin e dendagal ka nangira toon fof inchallah yo allah waɗu hara fof ko fi allah wonɗen e noddirde ko fi allah wonɗon okkirde toriki allah subahana taala yo allah maran on ka mandakkewal moɗan moƴƴal ñande surroɓe arti ɓawo ɗum ɗo fof musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko nde yiiloto hande inchallah haray wona juutore kono miɗo faala yo jento nde moƴƴa jentoronde haqqil e faamu haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadiseji ɗiɗi wongal gollal ɗon sa waɗingal allah yaafotomo bankatuji maɗin ɗi fop majji hay si tawi hara hiɗi fota e pelle si tawi ɗi ɗuuɗi ɗi foti wa pelle ɓurɗe ɗudde ɗen si bakkatuji ɗin foti wa embere toɓɓe ndiyan ko woni e adna allah on kon si bakkatuji maɗin foti yeru embere jarendi ko woni e hoore adna allah on kon fuu si bakkatuji maɗin ɗi foti yeru embere kaaki ko woni e hoore adna allah kon fuu sa waɗi ɗen golle ɗon ɗiɗi allah yaafotoma bakkatuji maɗin ɗi dendangal si wona bakkatu hun goto subhanallah sa waɗi ɗum ɗon bakkatu ma fo yaafama sina bakkatu hun gotum kono non nde ɓe inni ko yaafatake si wona avec condition jigo jonnon ko honnu yaafoto dendangal bakkatuji maɗin fop jente hadis on en fop hiɗen andimo ko en wattan tun hakkille moƴƴa e makko hadis on ko aba hurayra woni ko fillimo hadis on ko hadisi selluɗo himo ka sahihul bukhari himo ka sahihu muslim jente moƴƴa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man sama ramadana kala on horuɗo suumaye imanan wondude e gomɗinal hiɗa gomɗinno farla e dow ma wahtisaban hara ko horirɗa ko ɗaɓɓugol baraji ɗin ka allah wo gufira lahu o yafante ma gafara lahu allah yafantomo ma dendangal taqaddama ko ardini min zambihi e bakkatu makko fop oɗo woni hadis arano hadis ɗiɗaɓo nelaɗo sallallah alih wa sallam maaki kadi ko aba hurayra fillimo kadi himo ka sahihul bukhari himo ka sahih muslim ɓe maaki kadi man qama ramadan kala on dariɗo naafe suumaye ko ɗum woni tarawihije ɗen sen salmini gueƴe ɗen konko naafete naafa ɗum ɗon ko ɗum woni man qama ramadan ma ɗum immoɗa jemma naafa ka suuduma man qama ramadan ɗon kadi a naafi
imanan wondude gumɗinal wahtisaban e ɗaɓɓugol baraji ɗin kadi ka Allah ghufira lahu o yafante ma ghafara lahu Allah o yafanaymo ma dendangal taqaddama ko ardini min zambi he bakkatuji makko rawahu al-Bukhari wa Muslim hadis on ko muttafaqun alayh fillotoɓe hadis ɓen fof hiɓe fotti wondema hadis on no selli jon non ɗo bakkatuji maɗi fuu ɗi yafete si wona bakkatu wi gooti ginɗon ko horuɗa ko yafonta ko ginɗon ko nafuɗa ko yafanta ko ginɗon ko hajjoyɗa yafota ko on ɗon dey ko waɗoyɗa umra yafota ko on ɗon dey ko ittuɗa sadaka yafota ko on ɗon ko ɗigganɗa nene e baba yafota ko on bakkatu ɗon ko jokkuɗa enɗan yafota ko on bakkatu ɗon ko moƴƴiɗa e alyatima yafota ko on bakkatu ɗon ko ñamminɗa miskin yafota ko on bakkatu ɗon en mbaw bakkatu ɗo no mawni honno wallahi oɗo hino mawni sabuna ɗiɗo fop a wawaɗi wadde fi harayyo kum bakkatu hum maɗon ko yafere sabu a waɗi ɗiɗo ko honnu wi'i ɗon ko honnu jonno woni on bakkatu ɗon tawata korka ka yafota ko janngugol qur'ana yafota ko hajjoygol yafota ko umra on yafota ko honnu wi ɗon wo ko haqqul ibadi haqqe jiyaɓe ɓen subhanallah haqqe ko toñuɗa musidɗo ma korka ma yafantako ma haqqe ko toñuɗa musidɗo ma hajju yafantako ma haqqe ko toñuɗa musidɗo ma umra ma yafantako ma haqqe ko toñuɗa musidɗo ma sadaka ma yafantako ma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo haqqullahi yu'fa haqqeji Allah ɗin fop sa waɗi ɗin ɗo Allah yaafike madi wa haqqul ibadi la yufa haqqe ko waɗɗa jiyaɓe ɓen kon ko waɗidirɗen kon hakkundeji meɗen ɗum ɗon ko be enen yaafodiren si Allah yaafo en mo be yo kalkil moƴƴa bakkatu ko wonɗa wadde kon hakkunde ma an e taguɗo ma on kañum e bakkatu ko wonɗa wadde kon hakkunde ma an e jiyaɓe Allah ɓen si tawi ko hakkunde ma an e jiyaɓe Allah ɓen ko il faut jiyaɓe Allah ɓe yafanoma si Allah yafanoma ko waɗɗa Allah kon noon sa bonnimo duuɓi temedere ñande goo to gayinni Allah accana o innayi mi accanima haray lanni moƴƴi kanko Allah sifa makko ala si a tooñi goɗɗo a jonnitaymo sa wujjiimo a jonnitaymo sa feni e hoore makko a watta jonnitomo haqqe makko si a ño'imo ɗon kadi a jonnitaymo haqqe makko on si a bonni inde makko a jonnitaymo haqqe makko on kadi fi honɗum sa bonni inde goɗɗo haray wo a bonni zamanu makko joni noon kanko mo waɗɗa on ɗon na Allah waɗɗa ko be kanko o yafanoma si Allah yafanoma wama rabbuka bi zallami lil abid Allah wona o toñowo jiyaɓe makko ɓen mo waɗɗa on a yahay on kanko tigi o yafanoma si fewta noon Allah ko ɗum si yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala on ga'i baali ɗiɗi hara ndiya bootino ndiya ka aduna ga sabu ndiya mara gala Allah wattano yey ndi mara gala nin gala ittana marno ndi gala nin gala ndiya kadi boota ndi yotto Allah inna noon hande kadi kulle ɗen fof kunu turaban on fop mon hande kadi wonte mbulmbulti musidɓe julɓe tedduɓe no tawa e lette qaburu yimɓe ɓen ko lettiroyte ka nder qaburuji maɓɓe sabu piiji ɗiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goo ɓe feƴƴirno e berɗe tawi qaburuji goo ɗiɗi hino ɗo yiwom surraɓe nder ton ɓen hiɓe lettede ko ɓuri sattude e lette nelaɗo sallallahu alaihi wasallam landi joomi meɗen ko sabu honnu ɓe inni woɓe ala lettirede ɗo sabu bakkatu wi jani ko sabu oɗo on hari o laɓɓinotako e bawle o yahi o takkitoyo o hibbaniyan ha o gayna o watta nder ton hara o laɓɓinaki bi ma'ana o sofay ha o gayna yaafo ɗon o ronka laɓɓinde hande kadi o yara non oɗo ko ɗum wonano lettirede ka nder qaburu makko woɗiɗa ɓo on kana yamsi bayna nnasi bin namima oɗo kadi ko o yahaynoɗo hakkunde yimɓe ɓe sabu waddidirgol ɓe ko ɗum wonno golle makko o ƴetta haala ɗo o naɓaɗa o ƴetta kaɗa kadi o naɓaɗa himo andi so naɓi kaɗo o wolani oɗa lancoto hakkundeji maɓɓe o wowla e hoore musidɗo makko ko anda ko andirta goɗɗo hino rondade haqqeji jama on ko tumande o watti ño'ugol lefol goto ara sifanoma kaari waɗiri ni waɗina mi sikkano kaari waɗay ɗum ɗo hara anda ko fi honɗum kaari waɗani ɗum ɗon a anda kadi version kaari on kadi ko honɗum buysi ari hande kadi sifanagol ma koye yewtay avantage muɗum ɗin pet an kadi noon si a anda ƴetta ɗum ɗon ko ɗum sine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓen si ɓe haɓino ɓe ari ñawugol ka maɓɓe ne laaɗo ko honɗum ma kayno ɓe inna woɓɓe moɗon no weli haala no wawi wowlude no wawi convaincude
hara non toñaɗo on kanko o wawata wowlugol ha gonga makko on yalta. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni koko feñanilan kolle ko ɗum woni mi woni e ñawude. Awa hino on ɗo kala arɗo ɗo wowli goɗɗum e hoore musidɗo makko, o wowli ha o convenki mi jonnitimo gonga, hara himo andi pellete o mara gonga, awa yo andu ko ƴulɓere wotere e ƴulɓe yiite jahannama woni ko mi jonnitimo. ƴulɓere yiite jahannama na gonga o hetti. Subhanallah, ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maki ɗum ɗo. An kadi ƴetta wowla haala baka e hoore musidɗo ma ko tawata o miija o yaala. ƴetta wowla haala e hoore musidɗo ma fi bonnugol mo inde. ƴetta haala fawa e hoore musidɗo ma fi ɗanningol fi makko. ƴetta wowla e haala hoore musidɗo ma ko tawata amarana dalil. Allahu subhanahu wa ta'ala on ko dali ka deftere makko, wala taqufu ma laysa laka bihi ilm. Wata daro wowla kala ko amarana ɗum gandal, kala ko amarana ɗum dalil, kala ko a humpitaki moɗum. Inna samba wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Andu nande ɗen e giiɗe ɗen e ɓernde ɗen tere maɗen fop ko landitoyteɗum ko golli kon yawmal qiyama. Jon non o bakkatu ɗo haqqe jiyaɓe ɓen, si a hajjoyi hajju wulure, sa yehi makka nde laabi wulure, sa wali nafude, sa ñalli horude, sa itti sadaka, a ittani tampuɓe fop, hiɗa jogi haqqeji yimɓe ɓen, andu ɗum ɗo foppo yafanta ko fodde mo waɗɗa o yafanakima. Ko ɗum andirte musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landino ñande goo sahaba ɓen, atadruna manil muflis, ene hiɗon andi ko wiyete muflis, ko hommo woni perduɗo. Sahabaɓe maki Allahu wa rasuluhu alam, ko Allah e nelaɗo ma ko woni ko andi, menen men anda, yetimen yo nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki ko wiyete muflis, ko aro yeyɗo yawmal qiyama hara himo juuli julde makko nde no timmi, himo hoori korka makko kan no timmi, himo hajjoyi hajju makko no timmi, himo waɗi umra makko no timmi, himo itti sadaka ɗum kadi no timmi, himo ɗiggani nene baba ɗum kadi hino timmi, dewe ko waɗete kon fop himo waɗirno no hana waɗirede noon. Allah yoɓitamo ɗum ɗon kadi fop ɓe inna hayya ilal janna, yewnatoya aljanna. O fokkita tun o tawa goɗɗo no dari ka laawol, o inna Allah o ño'anno ñande goo, miɗo faala hettude haqqe an on e hoore makko. Ɓe ƴetta baraji julde ko juuluno kon fop ko Allah jonnoma kon ɓe jonnita on ɗon. O fokkita kadi o yaha seeɗa, o inna Allah o tawa goɗɗo kan no dari, onno ga inna Allah o waddiniranno e hoore goɗɗo, o wowli e hoore an komi miijami yaala, miɗo faala hettude haqqe an on. Ton mbuuɗi ala euro, ala dollar, ala farangine, ala ton. Ɓe ƴetta bat joddi ko horuno kon kadi ɓe jonnita on ɗon. O yaha seeɗa kadi o tawa goɗɗo goo kan no dari ɗon kadi, o inna on non kadi inna Allah o fenuno e hoore an, miɗo faala hettude haqqe an on e hoore makko. Mbuuɗi ala ɓe ƴetta joddi ko hajjuno kon kadi ɓe jonnita on ɗon. O yaha seeɗa kadi o tawa goɗɗo, o yaha seeɗa kadi o tawa goɗɗo, ha yaha tawa hande kadi joddi ko yoɓano kon fof golleji moƴƴi ko golluno kon foppo o gayni yoɓitirde yimɓe ɓen hara ɓe o joganinoɓen non lannari, sabu ɗengal makko ngal. O tawoya goɗɗo inna Allah ono jogino haqqe an sabu waddidirgol, toñugol, ño'ugol, fenugol, jattugol, dolugol. Miɗo faala hettude haqqe an on e hoore makko, tawa oɗo luttira moƴƴere hay hunde hande kadi. Allah inna wa ƴettu bakkatuji maɗin rondamo hande kadi, bakkatuji on ɗon ni ƴette oɗo ronde, hettunoɗo joddi julde, hettunoɗo joddi korka, hettunoɗo joddi hajju, fokkitunoɗo aljanna, bakkatuji ɓe o jogani ɓen sabu ɗengal makko ngal ƴette fawe e hoore makko hande kadi, ɓe inna oɗo nange mo kolmbon mo jolkonmo bugoyoɗonmo ka nder yiite jahannama. Sabu honɗum haqqeji jiyaɓe ɓen, haqqullahi haqqe Allah o nde yuufa Allah yafoto, wa haqqul ibadi la yuufa ɗum non kañum yafatake. Mi torike Allah yo Allah wawnu en waɗugol dewal ngal, o newnana en wawugol marugol ngal kadi, o newnana en wawugol jogitagol ɗenɗe meɗen kadi hara en bonnari golle meɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam, goɗɗo arno landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗon mi darnirta yewtere anden. O inni nelaɗo yeetolam piiji ɗiɗi ko ɓurata naaɗoyde yimɓe ɓen aljanna, yeetoɗalan kadi piiji ɗiɗi ko ɓurata ukkoyde yimɓe ɓen yiite jahannama. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki a landike fi hunde mawnude.
nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ɓe maaki ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq ko kulol allah kene e gundo e moƴƴugol jikku ɓe maaki aqrabu minkum minni majlisa yawmal qiyama ahsanukum akhlaqa on fof moɗon ko ɓurata ɓadoniroyde e an yawmal qiyama min jooɗoyo nokku gotum min hoɗidoya nokku gotum min ñallidoya nokku gotum min ɓadodiroya ko ɓurɗon kulol allah e ɓurɗon moƴƴugol jikku ko ɗum ɗo ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ɓe maaki kadi e hadisi go sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam athqalu shay'in fi misani l abdi yawma alqiyama ko taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq ko ɓurata kadi teddinoyde balance goɗɗo yawma alqiyama ko kulol allah e moƴƴugol jikku ɗiɗo ɗiɗi ha allah manti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka nder deftere makko ka qur'an nelaɗo mantiraka toon fi ɗuɗugol juulugol ma horugol ma hajjugol ma zakkugol ko ɓe mantira toon ko hunde wotere allah daali wa innaka la ala khuluqin azim mi woodi muhammadu wallahi ɗa jogii jikku moƴƴo ɗo woni ɗiɗo piiji ɗiɗi ɓurata naaɗoyde yimɓe ɓen aljanna yo allah naaɗo en aljanna okka en aljanna ɓurɗo foro towde on hara ko firdawsi laala wa akhiran ene noon ko honɗum ɓurata naaɗoyde yimɓe ɓen kadi yiite jahannama nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko allisanu wal farju maɗum alfamu wal farju ko hunduko kon e awra on ko ɗiɗo ɗiɗi ɓurata ukkoyde yimɓe ɓen ka nder yiite jahannama on sey sahabajo wini enene laaɗo komin nangitiroyteɓe ko komin woni wowlude fow ne laaɗo maaki shakilatka ummuk emma an kadi nene ma perdima honno wo hal yukabbu nnas fi nnari illa bi hasaidi alsinatihim ene hara yimɓe ɓe suƴƴitiroyte ka nder yiite jahannama sina sabu ɗenɗe maɓɓe ɗen ko ɗum ɗo ɓe maaki e hadis goo mo filli ɗum aba hurayra ɓe maaki ne laaɗo sallam maaki innal abda no jiyaɗo la yatakallamu himo wowla bil kalimati konngol ma yatabayyanu fiya hara watta na hakkille maggol yazillu biha fi nnari ngol tippinoyamo ka nder yiite jahannama abu adama bayna al mashriqi wal maghrib ka ɓuri woɗɗude hakkunde hirnange e funnange sabu konngol gotol naadoyama nder yiite jahannama mutoya nder ton embere ka yarete duuɓi 70 laakara ñallal gotal laakara no fotawa duuɓi wulure aduna musidɓe julɓe tedduɓe yo allah newnana on fof wawgo renugol ɗe ɗenɗe réseau sociaux ji ɗin fewno ɗo oɗo ko ɗum ɗo waɗi o no duwa nangede o no duwa accitede oɗo o tooña oɗo ko ɗum ɗo wala taqufu ma laysa laka bihi ilm ta daro e wowlugol ko a marana ɗum ɗon gandal en toriki allah subahana taala tooñaɓe ɓen fap yo allah jonnituɓe gongaji maɓɓe ɗin wonɓe toñude ɓe yo allah on fewnuɓe si o fewnataɓe yo allah dandu en bone maɓɓe yo allah okkore lamɓe fewuɓe nunɗuɓe huloɓe allah mi toriki allah subahana taala yo allah waɗu en laamateri fewni nunɗuɗi huloɗi allah ya rabbal alamin kala moƴƴere ko woni e ndu lewru suumaye yo allah waɗu geɓal meɗen kala kambaji ko woni e nder ndu lewru suumaye mi toriki allah yo allah on dandu en yo allah dandu en ala e wawata e jogede yo allah jaɓan en dewe meɗen ɗen fap yo allah dandu en sikkugol gayni hara gaynari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هري إن جانغو سيتي جون جانغو جبي